ushobora kwibaza yuko noneho ngira ngo dufate ku ngufu yuko noneho ngomba nkora ibindi bintu bidakenewe ako iyo siyo ngeso y'iwanyu. Wakimwona mara ya kwanza nashtuka pa na unampenda. Mama, uripenda wangu, nanjye ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Oya subiramo neza. Nuko nasubiramo kaka. Deixa nizere ko umeze neza. Ndishimye. Hari ikibazo cyahabaye kuba nakwakiriye muri shamba. Nta kibazo. Ndabizi akenshi iyo umuntu akubwiye ati musanze muri shamba niyo ari uri umukobwa utegerezwa ko uca wiyumvira yuko hari ikindi kintu ushaka kandi ndazi nawe waba wabyiyumvira. Niko bimeze. Hari ikintu kimwe cyatumye ndaguhamagara ngo ushobora kwibaza yuko noneho ngira ngo dufate ku ngufu yuko noneho ngomba nkora ibindi bintu bidakenewe ako iyo siyo ngeso y'iwanyu. Urabizi wenda umuririmbyi ushobora kwiyumvira ko ari benshi bankunda, benshi duhura nabo bakadukunda, ibyo nibyo n'ukuri, ariko twe natwe biragoye ko turonka umuntu dukunda. So nkiriwe ndaja kure ushobora kuba nagusabye ati ngo ndabe muhira tujyane, twari kujya n'ahantu tugasohoka turajya ku musenyi tukajya ahantu heza, ariko nashimye ko twabiganirira ngaho twaharateze kurusha ahandi hose. Muri make ndashaka umuntu kuba turi kumwe mu buzima bwanjye, wa wundi ashobora kunyumva niyo mbabaza. Nkiriwe ndarangira ndashaka umukunzi wambere umukunzi. Ntibishoboka. Ndabizi kuba ndabikubagiye by'aka kanya bishobora kuba bigoye, kandi nawe umpakanira byihuse ntibisigura ko utoba unkunda, ntibisigura ko utoba wumva ushaka gukundana n'umuntu nkanjye. Kuko hoba hariho ikindi kintu cyaba kibituma, kandi niko ndazikira hano n'ikihe kintu cyaba gituma umbwira ko bidashoboka. Ndi umuhungu mubi, hari ikosa nakoze nshaka nagukoreye igihe cy'umunyana. Bishobora gukunda Tubwiye ngo kuko abantu bamwe b'abasitari ntamusaba ngo abakobwa benshi babirikiye, nanjye ntushobora gukunda ubu ukurabonanira ubuzima bwo kurangiza. ese kuba ndi umuririmbyi ndirimbira abantu bakuryohera, kandi ndabizi nubwo ntaramenyekana ibyo nkora nawe birakuryohera. None kuba ndi umuririmbyi icyo nicyo kintu cyatuma yumva ko utonkunda, yumva tutokundana.
kuba abandi bantu bankunda b'abakobwa banyirukaho bakankunda ako jewe nkakubwira yuko ndamukunda ibyo ni byo bintu byatuma wumva tutokundana kweli none kuri ibyo sinatari mushoboye ni kumanza kwanza kulimpa kumbwira kuko sinshobora gushora nizere kuza kuntahura so reka ce ndaguherekeza ubwo hariko ukuntu nariko ndakora ndakeneye ndi porogaramu turi mu masaha ya kare ndaza kuyitanga si nibyo ko tuza kuvugana no kuri telefone ibya mapenzi na bihebe y'abafise benzi akanisohoka kanandika bihebe y'abafise benzi ivyo gutereta na bihebe y'abafise time umurongo ndazitotoka kwiki oya kamanzi muheze kagacarenci ndaki yo tom kapitene mu gakino ninjira nk'umukire kuko ibyo ndirimba sinkabijya by'ababiri ninywera champagne iyi mistari izokwica ndakizokwica abantu yo bro man ingia bro wari wampevye kweli wari wampevye we twahirukana muri pati yo muri Malibu ya Satibi muri Tel Aviv genizane kwanza agatebe hariya twicare tuyage man wari wampevye nanje mistari irandembeje bro mistari irandembeje kapitene mu gakino ninjira nk'umukire kuko ibyo ndirimba sinkabijya by'ababiri ninywera champagne bakanywa ubusara bwayo bandi urabona iyi challenge bitaba hit kiri gute rero nzoca mpeba kiri waneza bro ko wari wameze usanga wari mu byana wewe usanga wari mu byana unebereye muri rero ndagufitiye inkuru ishushe iyo nkuru iratwika urabona ijya day twari muri Malibu kuri therapy ijya pati ya Sati urwana nabonye ajya kuri comptoir ndarusogera wese nze ibintu wari urimo ndarusogereye bro cyangwa kumbwira ngo ndonda kwemera ibintu nk'ibyo ari kumwe n'abandi badari kaona nabonye cyo gisasu cyo bakwita igisasu mani wana wasitari meze mukunda kuvuga benshi mbona avuga benshi bro n'uyu ukubona umukobwa ngo muhuriye mu kabari bakubwira wehe se urakunze kuko mwana bantu urabizi Jesse Mpenge ndumuririmbyi azi cyane ndumuririmbyi azi cyane Simpenge ibyo bintu sinobikora reka yo ndagutera iyo story kuri byagenda ujya mu dada rero sasa naramusabye inamba ndamubwira ugeze kundaba muhiyo aje ngaha ndamubwira ati injira muri cyane andi bazitangura kuyumvira ngo narariye umwana wapi yose yo tabia yangu maana unanijua mimi sio player boy Jesse ni player boy man baja ambaye apende wanawake apendi ngono ya jana na hiyo yeye mnapendaga ngono sana hapana mimi ndo maana niliacha hivyo mwebwe ni mutubona uko onye man mwenye ni mutubona uko sasa leo kuna byache bigeni mwanda mbira do general bokotse wala ushaka ko dukundana kuje mu bintu by'urukundo nukuri uwo mwana akabyona imbere man yana kinaambia niache muziki naweza nikaacha muziki kwa ajili yake lakini muziki unajua ni maisha yangu
nobimusobanurira akabyumva. Rero sasa nabwo ngira mbimbuga mani hari rega naje mfise umutima w'inyama, umutima w'intute, umutima w'amagufa, naje ndakunda bro. Mani reka ndakubwiye, wewe ukimwona mara ya kwanza nashtuka pa na unampenda. Oya reka kwanza, ahubwo ndahindura, uzogaruke kundaba ndaza kumwirondeza kwanza, cyangwa imana wowe umpanuye umubebi yambwiye ati Jesse ndagukunda, ariko nanje ngirageje kumuraba umubebi afisiyani kwa tugidane uyu hamwe nokundana na naka gaca biheruka hamwe nokundana na naka arakunze bimeze uko abarinzi baraheheta ibintu nk'ibyo wenyine uravuga. Rero afise ubwoba ako nanje nzomusaba amapenzi nk'akanyemerera. Uramaze kubona umungu yagiye mu rukundo bya nyabo kama vile Mbosso alisema alikuwa kwenye bahari ya mapenzi kama uko Mbosso uende mkabane na Mbosso. Reka ahubwo man sindakushisha amajambo ufati azije ko no bize man je nabukene buhari tugende rero man, tugende umwaga champagne cyangwa nta mushyitsi cyane wagatandukanye ubwo tuneze ngiye ko tugamo ndagwa amazi nakare woshaka kumwombeza ndisubire ku isuku uvuze inyota yi cyangwa dusohoke today kandi uno munsi turyoha hamwe dusohoke mugabo ntacu tugende ndagunda gukubita ari akaboro mperuka gukura umujama aheruka kuva Dubai yanzaniye ndagusomye ko Nifashe ndashima nta muntu ushobora kutugaho nta kibazo ndawe sawa. urashimye ndinjira mu mutima w'acyangwa nshaka kuvuga sinshobora kwinjira ushobora kwinjira kuko urihuta ibintu ushaka kumvira n'amahoro
Nibi. hama kuri tenda wanjye nanjye ndagukunda. Nanjye ndagukunda. Oya subiramo neza. Ntabwo nasubiramo kangahe. Okay. Bazi yuko noba ndiko ndarota cyangwa ari ibindi bintu byo biko biraba. Urabona nawe ikirori anahagaze. Oya. Uwanya. So urankunda byanya. Ndagukunda. Warabyiyumviriye kwese. Mbega umunezero. Okay, sinumva ko nabigaragaza uri ngaho. Shaki ndavuga. Tell me what you want ndavuga. Shaki ndavuga. Nene ibindi ko ndabona. Ani shida taura ni